Hawu, sanibonani wey'ngane zakwethu ngibingelele. Hawu bafowethu, cha ngiqeda nje ukubuka le-analyze lamajida la uTsou no-Junior Khanya. La majida lawa enza ngathi ikhosi ayalithanda kanti hhayi cha, awalifuni yabo, awalifuni ali-pretend-a yabo, uma liwinile lo ku-Utsou uthanda ukuthi team enkulu i-Kaizer Chiefs kanti uyayibhuqa yabo. Lokho kukhanya kwenza ngathi uyalithanda ukuthi ukhulele khona, awuyazi kanti into engekho leyo. Bengibuka le-analyze le bebeyenza la, ngicabanga ukuthi bakhulumile abakubonayo nabakucabanga ukuthi kuyikho, kodwa into engizoyihlaba la kakhulukazi mina, igemu ekhona ye-Chiefs ngiyibuka yonke mina yabo, ngiyibuka yonke yaze yawuphela yabo. La madoda lawa ahlulwa ukuvuma ukuthi i-Chiefs idlalile even though ingadlalanga ngendlela le ababefuna bona ukuthi idlale ngayo yabo. Engicabanga ukuthi into eyenza ukuthi i-Chiefs ihluleke ukudlala lapha according to my understanding, lela ground leliyana liyabheda, akusiyo igrawundi lokudlala i-team ya-P_S_L kahle kahle, kodwa sikhonile ukuphuma ne-draw. Ipulalwa sithi jima kuyo le ground uma ungaphosisi, ikujwayele yabo. La madoda lawa ahlulwa ukunika i-credit i-Chiefs ukuthi eyi lela ground leliyana liyabheda yabo, yingakho i-Chiefs ihluleke ukudlala. Kunokuthi besho lokho, lokho ku-Junior Khanya uzothi nkululeko mina bengazi ukuthi i-Chiefs kulama game la from kwiPulawani City ukuya le izothwala kanzima. I-analysis ongayisho leyo umuntu ukuthi ubuwazi kushuthi awayifiseli okuhle kunokuthi usho ukuthi la madoda azamile awu-number 3 uthi wena ubuwazi ukuthi vele ukuya le phambili after from Polokwane City izothwala kanzima i-Chiefs. Yini leyo nto leyo? Uhlulwa yini ukusho ukuthi hhayi no, amajita aphushile asebenzele for i-draw yabo, kube naloyo ndlela leyo. Number 2, asikho isidingo sokuthi niyijampe nizofika ko-coach ukuthi labo coach yabo lapha kwi-Chiefs bebele beqhubeke noma bengaqhubeki, angisiyo i-management ye-Chiefs mina yabo, asikho nje leso sidingo leso nizositshela ukuthi kumele kwenziwe njani nge-Chiefs. La majita lawa abango-coach basibonakalisile i-Chiefs igcine nini ukufika ku-number 3, igcine nini emva kwamasizini amangaki i-Chiefs ukuthi ingafiki ku-number 3, kodwa lokho anikuboni yabo, labo coach anibaboni. Nizothi kumele bevaye, uma bevaya bazovaya kodwa akumusi ukuphuma kunina ngoba khathi bewina lamagemu lawo-5 benithule, niy'thulele nje. Mase beqala ukubamba i-draw seniyakhuluma senivula umlomo. Yini enenze nangabanikeza i-credit lamagemu lawo-5 abawinile, mase nge-draw eyi-1 senithi hhayi no, kumele bengahambi abana-identity. Yini leyo nto leyo o-Utsou? Ubaba omdala kabi, ubaba omdala kabi leyo nto yokuthi u-coach, leyo nto oyikhulumayo ayibona nawe ukuthi ayinangqondo uyabo, ayinangqondo yabo. Ube u-coach wena bese kukhuluma kanje ungafila kanjani? Hhayi ngibonge ithuba.